Naam mtukufu. Ranzi jana nga mina wanasusi ntujua inu signalma sha mndungu shiondo abasa inu valarika ya haruma suije ikayao marhaba meji handani ili sisi rivenue au kwa wakati wa urongo wa ngonishio awana ndio kushi marhaba iketi tukalishi wa mayonesa basi abo unishili ranzi unishili reka darumai telefoni hau dunge hun katilani timizi unijibu man baki abo baki telefonini bange ndo haraka muhimu do kana rijabanu jeri hashirishe ya uka izenugolizamba uzinu ngabo wandu walo komori watambi hao no kwa tusuguti hamba izo ya kaulazimu zamba watijoulo wafu au watijofungwa au watijotola muhazini halafunga walo faransa tena watusuguti zamba sheleke mwanzo wa sekomori lebeala hona watukufu wenji ngwasuguti wa usoze nugo zinu laani emajari Muhammad ya jirilelo shalelo tirenge initiative usubuti wa ujari hadisi banu ya ukanga bondongo onda runne amando do ukanga wakomori wenji watu ujueze haki za hao ngwadulumishi hao hasibabu wana sinyetwiri hasibabu wanro mahakama wawani kazi arudi nezema alina zilapia no iliwa de wasome no iliwa de watretewa halafu dhamana wedi wao ngwa rengao ze signatures za serikali ze signatures za serikali hizo wazirumia wajitajirisa ikawa lazima wakomori waelewe haina kati mgu ya jori wasulishaban haina mtu nende renge izo belu ya mboha izo andu wanu wabo kazi ntino za hao shazi ndo za serikali ezabili nga sina esuje ya husu ze voti kayao haina mtu ulona akili komori hamba bi hoishele ngonishio kozi haina mru ulona akili nguyelewa ya ukazi nti voti za madepute shazinu voti zanzo zivehe mwana wazali haruma sheitwa shahenti usikwa jana wala wa maalumati ya uka mwanadamu holandi zo haulawa shawandu kwa jaka ushindo thibitisha haulawa zabari namnaje shatongeza hindi ezinu mali inu hazi lelo wala wakirtasi ya ukana fi'lan mdoi haka harumale gashi na izo deza funga raisi sambi izo enamna wanzo banda ngujue dossier inde yatongeza ikilu yatoheza lafudi halafu bala wakirtasi bantione so wakomori banu ione sawa ya ukawaide mru wa mando ujue dossier inundo nondo ya husule gashi la komori ya juanza libalo mfia hatemwana heaje ikedo ujuka ujaje ajere sheze mahadisi na mikataba yafungwa pia wajuanza walikaze via halafu ile swala hilo banu doka wareshe havoti janvier na promesi zinji wandu amba rende ritende ba haina voti azalingu rengo wala wa komori wambango endao kiasi wakati kada mina wome ngoni mwa wandu rama na bora hadisi da sina wandu ya ukana le 9 fungatisa wa mabareni rizieze voti za mafitizinu wandu wa wacha wende zao ranzilo sikuyo kwa tina nukikati udea owenda harumeze voti ba wende waboha shawa jawa rinika promesi ya ukakarna ukubali abo mnaria liyabaki ba rasyon de dezem turu sharare mwa gwanzima kaula zimuri rengeri jimobilize ri haraye ulemengua jokaza lika javoti wa ulemengua jokaza lingu yengwa wa ulemengua jue zembi ya zali ya rendao shwandu wanu kwa tu buje wala wambangwa tuka uziaze voti kwa tu buje wanu wambangwa kewende wa bohangwa jo wana kwa tu buje jana rijali partisa mafundi wa hili ngwa lani yokeni jo mduna wa nike mdwe haki yaha he mdwe ati fanye jau ngonishio mtukufu wao marhaba halafu maulama uwajangwa ambao weni mtu navotiwa eba ezerozitolo au ezenzaya eduluma ulevi opiraji ou twa bien bizilo komori keteka ulazimike mafundi wanu ni sorongo waranzi halena isha lelo ya hezevoti ngwaendao eba wanu wajondo arumavoti hamara ya saya ewende soze voti ndo la mshenzi msingani wala wa nele chui la salimani la lo cour supreme o majindu yanu ya tuona bobina damu ya tu uone souffrance wa komori wa nshio ya tu uone ze ajali wana wanu wafanyao gasi harumatanga shaha subuti hende gutora mipira no wandu wafa maore wala wa mwali wala wangazija wala wanzuano wenji halafu wa continue ngwaendao wanu wambango ndo arumeze voti kwa jareseve waneseli kwa jareseve wane cour supreme kwa jareseve wane polisi kwa jareseve wane gendarmerie baada wemru wa siasa wemru lobo ntijubanu wemru wikayao ngawe na uoni husomo eujo onesaje ya persia hao wakomori wakongo ridunga wabanu hauka kwa wakati wa hamba uja mdu kadaza kwa wakati wa uda za uja
nduka rongoa engo fikiri jene situation ebanu garendonda ebanu gasio antu hindri ebanu denamna ino atandi mwanama mtukufu tafadhali. Ewa, bismillahirrahmanirrahim. Madani mubashir marhaba na mubashir marhaba wa maraya wako hudunga nobemi zingu yedan tartibishe ni hunde namna yoshida ndongowe makauli yangu waishi aujibu masuala ya hao walio mwana wa dini wasoma ilmu ya Kiislamu ngamwandisi zuhar mwe Islamu aya yinu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إن كانوا من قبل في ضلال. إيه قد بارديني يا بخورا مشيوة من النساء. قرب شوري ونمي زنغو سما السلام كجرمية وكيا هاو شريم السلام شعب المؤمنين. سيدي هذه كويس متكوف. دينامني. Ya hata pautisha sijao. Hakika. Kaya bungabu moko wu amini na watu amini. Yabo hena mrumenza ankli nyima mualama unjula mtartibisha msaha haurumi ya lugha ya mwiso njoka hamba yabo hikma njua. Yabo ya tuamini wika jamina sababu kaya yemru mnafiki hauka jamini hukabila mtu anzafanya sambulo kahamini shaza ngozileka tuzijua au mgezi mdolo na izalunga yabo sha ya hikma nyujwa hitwani alafu aya yote na mananzoni tarajamu be aya hiyo holiho mdu wafundi tabushuri khairi hiyo ya hukarerewa si umma muumini werewa mitume waje walitowe harumaudu rakanuo na ujinga rakanuo haukabo haribu sheria ya khairi hauka ijeri towe haruma udu na ujinga rakanu sija kwa mtukufu naam haba yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wabaliye aya shati aya ya Qur'ani wabaliye ilmu faida maarifa wajiwarni keyo idirizukie njema ibimana iritartibisha rirengevu ivwa ishenjie njema kwenda ewe yurumia taratibu hivyo taratibu yurumia taratibu nzuri uhuja warisomesha ndongo mbili wayuallimuhum alkitaba walhikma uhuja hausomesha ya ilmu harumezio sija ukwezi mtukufu dinamna ya ilmu ya bili hikma labunga mkazo yabo ntitimize aya babu bana kanzini maswili ilmu alkitab wa ilmu alhikma yabo mfikira hama maarifa mashashi hangu wedi juntartibisha abu nyanzoni sokaya mbujo soma nzima kaka juu ya somea bili sijao namna hii hikma yonikiwa Mwenyezi Mungu yanza yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira awaba wasuli aya bili na kanzi njini tafsiri de mana de namna hiyo mbujo soma nzima kaka man yasha unamana kabo yenya tsubitswa hiyo ikajunjia bahiya bubu hardini wandu wasomaze diploma ngo majana komori to hikma ni lazima ndio wadogo sasa hicho watai oyakwezi hakika wasome ile mwe diploma madoktori maavoka na hinchindi ngwao wengi rengandwa renga naam akakaje ile mwe Qur'ani haba ilmu الكتابة كجبا دي كتاب القرآن كجبا إنجيلي كجبا الزبور شهبا علم هاي هجي هل في حكمة هرني دي هكا وروني سهولة هبا وكايا يوني كي حكمة ينو وبكونوا يا تمام يا وتسلي وكايا مفند فاردين المسؤول له مسؤول له يترجم يسار ما أيو وجوهن رالي جاوب رالي جتميزي وكايا ya bungo washashi wandu wa Komori wakubaliao kaya ndio lazima warumie hikma harumazana ngozino rienshio sinazaki aka hikma yuta hamanadamu ya kenchi ranzia juzisi haruma mweduna henda mahashinda kamili haina ngayoni tuwao amsugufanya namna nzima nsiwada chikuwa loba nda habala babo wakati wujanda nseshiyo nindina rumele fumvula bila hikma kujaja sijokwezi dinamna hii ngamjo humea in seconde yabo miongoni mwezangamiza Dr. Ashahid Dr. Morsi Egypte
hasomo miongoni mwa wandu wasomandro hasomo Marekani hahifadhi Qur'ani sho wakati ya jani kwezi handa hatalwa ni hikma hakaanza ya wane ne fasadi nezetwa biambi zahe information ze media ya wane ne fasadi ya hele jeshi ya wane ne fasadi alafu hajizingamanya parce que kajakana hikma olio ya ukaya walale ya do vuba mzima hata ya maîtriser situation pia sha hakanza ya wanena haupesi abo hatola ni hikma hiyo itongeza pia wamkarushia wamangamiza na abo womdu ya soma wandu pia wakubalukana ye mongoni mwa wandu wasoma ndondondro wakaduniani. Endelea mtukufu. mashallah marhaba menji babo rurenge ayinu duitartibisha hala na kisiasa tena marhaba menji aizo mafundi pardini ababanga ni sukabu fundi pardini Naam. kanga rubana hikma ngabondongo kawila vimorelewe hukaya kari japo rishara nziraumba mdumko 4h du matin jaja don bari holaya a on riva hafu 6h du matin por exemple na hazini como 4h du matin pour parler hale ondo doenda ha ya basi au ondo lo hospital hata aeroporo ondo mwende shandi kan viunge jo 7h ya ondo enda 6h na hazini moroni ondo enda 8h du mineur bu fahari de namna hiyo hakika donc yabo izona kamba abo yabo stile zumeni hone sokaya kabati ngoza joshina zile tafsiri yarelewe hokandu badeka yo wadi ngulala akaka chepura mboni wadi ngulala hambolo birwa hadola la itsandraya wajiri nyumba hiyo da ine mrumshe wakaula la itsandraya babo efami warambia zeno wopi yule mwana mtokoze detazino ile warishia uelewe naam donc abo hii tambrisa yanshe za jaza hailiwa ukaya jaza imana ya hafa ngena ya kanizo za guzinga manyazali hakika hailimine haila mbrishia eza muchu emana muchu odo yangena kanizo ya guzinga manzali hailimine haina mriolo ya wala ruko nyuwa juwa nitoro kangena dossier ya kamuhimu uko haini mahazali ya joka hasimonsi ijo mzingamani kejo mbange famia zili kamili na rosia sawalo yabo ni nazali etc. donc azali guelimine pia na kabla ya uwo wanadamu hatende handisa ze archivu hawa haina mru yakaujue tarehe hakika gobano hau havisi naam hakika ngoya mtukufu hatende havisi ya makartasi we sabise makartasi nge lazima ya elimine wanadamu wajoja watu ushahidi wa haina bado kutsuka donc ya wenu wakati asali shaho kaya wandu dasiri jerju si zaramba ho kaya banugara mbao kagabo pipeline isaza ha installe wa harumali gashi kumori libe wao lenga wana Afriki wono wele gashi lila kumori lirushile yao wakomori ngo atsingo hamba banu kali tsuru habo atso na zebato ya bala lazima wao tsemru ebo isi ni lato information wa mwelimene ngarishele yao o mengoni ma zenongo wika yao ngabo mwana nyasi mu mtuje yaonesa yukana SRC grupi hao wakana poison wakaunika wandu wakati wa hezevoti yuharumu Qur'an yuhamba wa shahidu min ahliha yauka hakonfirme kajajo juhende yare mu mjini hao jaubasi yauka wandu wangu wadungo wa wandu hifa hapazo minga mina wandu wararu ikayao au karibu nami amina mzee wangu mzima wangu ni wandu wa lisio poison wa ula wahafa watinu wale mwemizinga. Endelea kwezi donc abubu mtukufu aridi maria fahadini mwana mtukufu abatizona kanza nabo wakumaria wani warengema zahidi ni walizokaya karjaka na besoin ya ukarjer mambo ka anketi ngudi yafanyiwa au kasi njumu kwa banketi inadi mimi habe kikati shawa banketi bala watu gani confirm kazoko leo ndo muwa kikati shale kalima banketi sawa yeye ndio kutakia hata wajua banketi mtu acha yusebo confirm ka kwa ndo muwa au ka mrumoko kwa tujoya muwa kwa yapo ndo nafanya banketi ochoruwa chawo muwa walango anzo arenge situation wende waibaye bala resawelewa ngano rabi hadisi ndo fasira haya hawla wala quwwata illa billah naam ihadisiyo yabona no habi ukana rikazia wala isal kubali anokaya izore jo hingiza harmoiza jirizo ipasa rirejei harmale kalima la mwiso na babam la aya hikma wana mafardi
rowendao watu henda karti wordijir kensi rerapeleze histoire zo hanrano pia ye komori yoyoti ya mdo makhsus she komori ya huwa komori pia jimla kabati ya tende jana jeke harasuli shabahanu ijoka honiso kabo ya rasuli shabahanu ngena autorite uzi ya mrajina ke katende gavanu hao naam donc ya wakabati ya wote kujaja mbeo ka yeshefu wati jindini gulebezo ando zero la yende shefu wa opposition hawaja ya wile lazimu wana mafaridi mtukufu mbetu wengu mrukansi mwengo ni mumkonsira lazimu rikensa ba hamana mafaridi amini okando joshulo zemba hendo waduna juzisi ezo razifanya zinjijana ndazi mfano rikaji mutolo babu abona raziho babu abugabano mfano reka udoka honore fanya maandamano shakar jen jusa na ndikarege kusemindu rasfedin tsikada na abugala mordi fanya sanko iso sadi nge biro rende moduke kingmene lora hendar mo hashenda ana fardingo yabo amivan kweza amivan na uo nganzo wanadamu wajuba la ankili ya ngumeni wajuba la tartibu ya ngumeni wajutuliliya weli ukaya hazihama da inu simpaka mdende yahe ya doonda yehe unihukaya hende unanana jau yuti mpaka ndo waone isho ndo wanzo waone wanzo ndo wamba ukazela si wote tialiyo kozi denamna yabonga muhangario upande we yaboni hwambiye ya ukana habati mbi rinasiha na mimi ngoni auka al-i'tiraf humdu reconnaisse erreur yaifanya yohamba fadhila yo daraja kuu amamdu ya manana mdu wabeza nda watasamaha basi mengoni mwese erreur inazifanya harumwe bwana yinu mtujitwa embabititi dabona ka uji concentre neze manifestation na kaulinda wandu wa siasa hauka mimi honjia harumwe bwana yinu sinji yaki jihadi ya ukanga wandu wa ulawa nga wandu wa sufre nga abati maji kabati mwenje wananyasu wafumo barini wababa watu watazatu ni ulomade ifwende Dar es Salaam wanrua dusu hapi shaminja ka utokana azalina la webangu njie au ke mimi tina hunda jau alafu wananyasi wakakomori wafungwa rikahunu rikafanya manifestation rotoweze malizatu rofanya tiriko rotoweze malizatu rofanya banderoli rotoweze malizatu rofanya placard nyoti pia mzioni ngabo wafungulwa ngabo watufungulwa ngabo hafa sha wananyasi wakakomori wakane ntiema hayabira pia ndizo wahamba watufanye za lazimu au kai zonabo aliswali hiranzo wakati hafa taba saize mudiri yangizo bainge za sasa yani sola showa dunga bande abukar jawana ndongo yabo wandu wako ajafanye za lazimu mwenza shonga woi hareje haja hawa usapia waja warangari ya hunu ikaubidi waone uka ezenongo sava panga ezendona hii ngamnishia haruma bangabo yaone sabo kari kabatiso ngamnishia ukwezi do adunga bawe ngamurongozo haruma ya WhatsApp abonge huendelea duka lelo wandu wawaja wakanti banu ngwalindao onti pia wambi ulakana ngarijo humnikani haina mdo para Dorse haina mdo para Champs-Élysées haina mdo para Amati haina bahanu hiyo wandu wapara pia waja wambi ulakana banu mdunda wadaza walala abonge wakati uchade mana ni hushukuri yao mtukufu yauka tsende hata wakati tirambua yauka wandu wanunga sina plus ya 56 ans haina mdo jambo ile utuka unikiwenti wadazwa walala alafu kwa jaile wa yukabalaza liha wafikia na neti yinu ya watowe mjipia watu mudibala hawa wawafu wanazijomba watu hamba mimi kairira na fatihu suwa hawa terrorize suwa hawa towa mjawani kamba biza posto za ambasadori hawa towa mji ulone tere komore abasa yinu fatihu wala mwapoza walo bala wambangwa endao haina mdura joendo mjini hao wala mjini Facebook aina mdodo mjini hawa ndaba lwando hayabe kana karna ujauda sana mna inuhana wengeda ina mbaba henga sina mahana mahakatina madia jua weimoto incompetent weimoto kankri weimoto mwenza tobiambi weimoto aroga zemunyi baraka na opia kwa lazimu wane naoneze kineze group opia na mdu amba katindao shawadaza wala wasaya karjoenda bengoni mwero rafanya dabora doishi yao la eraua kango tuko matudi fikiru kana badaka sina uruda naribe hewa imna riadi naribe zetiri ko narifanye jao tena nunde bala ila cinema yo shayo alhamdulillah rabbil alamin minja paro mona kaza paro niona
Naam. Mungu barahaba wa reconnaisse halatu ya ukabo ngani wa gawe mshash mwanadamu wananyasi wakubalio hadisi aukanga mfikiria matika umana mina nusu hanyu unaduma mdiani garsina mahamine ukaya ndani zitaratibu mwana ngenyo la fanyao gazineleza we maarifa yangu kaya wanange kinyume nasi kweli nika usafia taba ulange kinyume nasi haukaya abu fahardini ngezi mwaja ka humsitiri fanu hajam tafsiriani uka ejo kafanya ukana hundi hai hamba kweli unibe ni utimizize baba majojo unijibu yako yewa tende kwezi alafu tikazana bindi bainge trotari shari rambuwa emru ya ukahado amba utuko finalize alafu o andru ngasina mananyasi ule abo para sauti ya Komori wajahari benulia historique pia haba leo nasiko namba majai haba no tsati finalize na mbizara kam prepare baja ujao wakati ranzori dubera prepare ndongo ngodo ha denoncer kata juzi do miso kaja tushindo tsatsa ya hata ukaizo rusomeso kana mahama tafan le bisiri ntu izabi tsatsa ya ufanye hatanga wakati zo ujo tsatsa za ufanye zijo ujulu halafu ile swala ngilo bana banda waja voti ngamjo urejei manama desire baba laenda ikupe hango Johnny Sami ze voti hizo ngabondwa bangwa jozizi ya holiho witi mduko stehimiadi e grupo nzima wamba kartona rumeze voti ba zali weimru wa mafiti wamba ngwa josiha yabo hosiha ola mndu hatendea sihisha ola mafiti ikasi yenda fanyi sinema ndwa isa warambuwa wakakomoriwa mjua wamba ola mndu azali nzihada show andwaji mndu ja metra Ahmad Mahmud mndu ja Barwani mndu ja Yusuf Mohamed bana mndu ja wawonti pia rakaulila ndo nofu wafanya rongo kwa jafanya ranzido siku hiyo watungo kritike wala wahenda bao wajawa lini kamiadi shabwe mala nanzo ndejei dawe parce que mimi ngami daima nyinyi mlo harumweze parti politique lelo baada na isana rambuwa ya ukabalatika uamini ni wandu wa siasa wa heju wa UPDC wa RDC wa Orange ze parti pia tikamba bala msampanga ziyo na programu mwanzo mchema rumenti na buka mna rumenti rahe ule yabo jalawa yabo nge bidio mfikire namna ya ulawa ili mwende marengezi zila programu zanyu za uribe harumwa rehemani na uribe rendera one la suparo na rendera one na nyoti pia na mdoto tahadina ambako watuka uribe ne parti hai alafu mimi ngamhuba uso banu hauka izoko li ukaurambia yazo hata hauka zandabo hauka ina mri ambako ili bale tukola simu mri atokana haina mri la pizwani bwana wala uo mrulo wa kwela rume bwana alafu ni swala ngamhuzi so bana ngaona mabani yao mwanama mtukufu suhanjia yabo professeur Omar Mirali ngabo naribarikishe ngabo faliki ngabo parti zinji watsine parti kuu ya Komori parti jua ikayao ngawe ces partis sont tipi angiso sharika henda Bruxelles titende yabo mitaruma parti mimi ngamwaniso nielezo Komori hesha yansha Mwenyezi Mungu na izo mtume ajanizo ya ukebwana wengu ndo na ili tifanye unafiki tsaidie mduro hitwa na bwiti na miadi na twabiambi na umenya swala na hizo ngami haku harume dini bwana hino sha bona isana unakasa vapa sitwanga mtaho wandu haina mndundanyi wa uremo azali miuanisa nirumiyeze mvuza hangu ekanga mina mali ekanga mina wakati ile gari la hangu ze family zangu nirumishie no ili saidie no ritowenti ongamani iliyo alafu todo tunda tsemuru ni wandu wa staarabu masoma banu mlobanu mtulwao masoma ni mabani hanyu waru mauzenti bari no Bruxelles kutunda wenji walo ono tunda da mino wana fwa hangu no watata hangu no masuku mangu watukufu wa appel de part wenji walanga watu wa parti matalan garede Bruxelles rede Genève rede Ethiopia shangor tungoli ndo ebano lebe alaho emana kutu para Dr. Ulam wa para Dr. Rafsanjani wa para Salim Ijabu wa para mabani hao wajua mafanyeze barua mimi tsedi harumwezi ambassade tifanya barua za Shiarabu na tizibe harumu ambassade zinji ngabo hata wakati naone ukanatika udunga na shele ntujonda ya Arabia Saudite ntujonda tu ulwati fuja Jamal Khashoggi tijuha tsende na hubini la Strasbourg Parlement européen tijuha tsende Bruxelles tsende Genève haina mahala wao uniona damine mwana maarufu na wao rede harumwezi ngo Ethiopia izabari wewe utopare mabani ya horaranti ngo za parti shararenga ukana unusha babi unu jeunesse yelewa ya ukani wanzu ya lemba hindu Komori wanzu ya kemba hasini ifoende ya do homba fatihwe maharo karna ujoba kena mna yuhindi majuha manjia haruma ndongo zirwa jia uka wanudo wandu wanzu wa soventi
shamwa daza wewe kidele jua wala de IPDC wala de RDC wala de naribarikishe wala de haina mndu ya tuko jua basi nabo jazino Mwenyezi Mungu harambi yatawo huzele wayabo uzisomo ukamnyezi Mungu hamba wa antasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu eba abo banywe turi hangu bangu ya mwabiani uka mimi katika misiri mtu amine kwa ina tukatimpuli andu tukadimpashe ito hali au tukadimulili ya mndu mimi ngeri ka Egypt mimi amula biongeri ka misiri Allah imbetse tukatulu andu tukatimu hali au timulili ya mndu shari jaharu mwenti inu njasoma hunu izoko litifanya formation Faransa shaema hami njiangu njasoma hunu ntina indini ya hunu haku hunu Faransa shabasa denatu hanione wandu riziye fati huyati niko ezi rijua wandu walisaidie riwambie ukananga mdedo na ibu wa Faransa mimi ntira ushido soma shirisi na sishinu wa basa shaitwa shilemewa banu utono vingula hadithi na ndini ntipure wanda nasome luha zirwati yabo ikawlazimu wewe daone mabani hao inga mwambao je ni wandu wastaarabu wahentinu masomesha ria shashimanga mona weze krimu mjuao droit de l'homme mjuao zengo zontipia emfanya rugoda zibi aswanda wewe mwili ikayao wewe ti mengoni mwa wandu ko wodoria ndoza kinafikisha utola mwahamba raisi wa hanyu tola ya duka ufabala shamtodori para mojaramba afanya tume ngomi nengarso mo hitima garso mo dua sambi engo fikirije mwana bon yamjonji haraka haraka masuala yayo hanongo mbili lugha mbili bako ya kiangani ehedini lugha yako ya bilde angu abo kullu dhi ilmin ilma yakanubili yabuka ya balal espoir fait vivre mon frère harmo ndo mungu ndo harmo voti no mungu achona mavoti hakika ngono kaya hujilla opposé wa ils ont échoué robo gwendal hakika ils ont tous échoué hasa weekend bravo wonsi pia hena mugombo kaya bani sho système droit révolution populaire tija denamna yi bahenge révolution populaire izoko di kwa tuchwa ba mahalwani bahi jangu tungo ni wende rumweje no wandro ni ende bazali za ngo ngeti kwa zambo pika kwa zambo ankini haina occasion ya joji ni wandoka wairumia wari wandro ni la révolution populaire c'est pour ça barma intervention okay era na bahi bravo Mahamoud Marwan Mamadou waziri Somadu hata ujoti mizelisti ya rohe Franco wandro pia hena ndo ala haruma mji na mabavu ya tofauti ya harumenga ikumuri kamili sijao naam hakika rejea kausho wananyo wabaki mwenye baraka salimu kiki hata wala tena warombo upindi wabili sijao hakika engele kalima la ukangare lo harmo voti ba inde solution haunde le kalima la karcho na mavoti ba inde solution révolution populaire ba hiyo joke perhani haukayo wakati mwenye ajombo kali mimi ngamparoa ha endera sécuriser batizi haini wakati waju tamna balbala ngari wanao wahe isufome bana ndio kaya mimi ngamparoa ha basi karcho na harmo voti ngarno le meban ikon rana ngwa gafanyi ban ngari wanao yawe kodeke yenji ya mimi joti pia denamna yi Porosha wabezango hizo kwa japaro samba bravo tijibi wahali sibora wasulia naam pour moi bana ils ont tous échoué yawe yabakisha banu ngorije ile hikma rakubaliana kama mwana fahari nganzo tanke bwana wiki ya sawa nganza urindire kwa les choses na miti mundana na vushi lokaza ngoizo ngazijunja njani chali hapo kitu kinata wewe uparo hizo ngare ndo rafanye méthode neurogina au kaketi obligé et quelle solution bari ringe baru ribesha ambassade wocho gosho no termo pubeli wando usikari wa garjahari e solution ndio neurogina shanga amerika munede uka katina juto walo mwendo detail ba kama na batina uka ngam jodoro melu haya fanu na zirende ngao ndo kazi fikiri ba yabo rawe jatimisi tikanzani hwambie ukana wanoe barua ba mimi nja kamdo siasa sha haina mruwano bwana yinu mimi mdunga ni jue hizo ntozi jua halafu Mwenyezi Mungu ajalia mzee wangu mzee Ashirafi heshe rumbi he reconnaissance ya oneze jitihadi zifanya ao tisomomba bizano ngonae ezo ngoda zibidi so hamba huamba ndongo yabo zanifurahisha ya ukana ngelazimu hiyo huamba ngwendo rumweze voti no hamba kwa tuhenda wa reconnaissance ukawa eshuwe warabu hamba wafashili efasira yabo kwa hakikisha izo wakauzanza abo gabo ele jawabu hindi linude la tongeza
enkodo ya hangu damine bwana ola dabona ukana zia baba nuramba zinji ratuona rongo utsodo juha ola pizza wandu ranzo usiku na maba stop ça suffit zia baba no le banguzine zenda bomarambia helo no mfura déplacer wandu waja iho eba ngo fikiringa mjoka uona wandu wanzo azali yawe nikeka nive hamba hindo nikeka nambia wandu kana mjua msie bwana nyani kwa joko kama halakata halafuta bauzi utila pizza shmeti tena Dr. Shmeti halafu kaja hunda raison shaka unjia ya nlapisi haka ufikiru kabala mimi do anangananga nembabi zama vehele ya dungo ziteresa kaja juo kabala akauteze ajala hahe apo abasangu jajikaza jau shaini mwetankili ngujo kana haisala la bonti ngujo pomba bizanya ngame na babiza masakala ya jadu nteza shaini bwana inu ganzo mdia reconnaisse jami bona reconnaisse banu banda mimi rumme ya ukana tifanya manifu menji mais je me suis trompé parce que tkambabala wala wahize siasa numa bali paroke derse na bwana habi ya ukana ketaba mdia nzie bari waide ambassade wala turu kana odo ambe warisaidi ba yoto joka kwa isomora za waina buwe shange byori ta himsada wa mali wa usisa ondo pareni bo waloni zo kwatonza wazito we bo mwana ma zo pia tika uzita endelea sa mtukufu izo hamba yokana wandu wenzankili na ritahi solution kwa tima sonti endelea ishia kuvumbua na mawonti pia emirali wonti pia kuvumbua ya ngamungo shubra shanga mhuniko bufahari wo huma wo wewe ukitayarishe bangare nura tsahe insha Allah mwaji shati na hingizo jumaa akesha repuzia harume bwana yinu hindu shambao strategie na metodi ya kufanya hazi na metodi ya uelewa fasiri waniwa sharitoka haruma nada mubukao haisawaonana watoka jumotso hanisa ze pulasi za wizara wewe ngojorenge finance wewe ngojorenge interimu wewe ngojorenge transition wewe ngojorenge kabine hatona zijana wakaudungo wandu wao warenge virusi yo hena mdo asojima jino kange ministrable omwiso wa hanisa yenyama rahende jekazo shonde butinguju abo maana zinazozini daraja wala wema hula wafuabe wala waone kama wana nyangwe dawa warangole bofu wana nyao ili watu jwasu ilo vanogolo ifulamu ekuja wane za juzi zile zitotosha ya ukalelo rambe ngaranzori ifanye désobéissance parce que liwona nana wandu wajuri saidia na hiyo kweli kabati ujoka na akili ujwa magu saidio wakomoro wakati boko haina shughuli ngaritungo wana wala ruwano na uri walalika haina katira nzori swali juma ngari waona umijini ngo wapishi au warudu wabali au ndo wanikemba irwa hala oli unikwanda umaha wale mbando vine mnemba maele yabo wanu wajuri saidia ngo tuona kana zinda bwe mwambia ozo hama ngara nzo wali nike mali rendera hale mathalan ngo shirio yabo mimi izo ngo zambabo izo ngo mhimu parce que ngabo period divan tirengana na mrudi shinda na hata tsamba vanonga mdaro mose voti izo kamja reconnaissewa nganyisiri kakamna usaidiwa ngamjo uboha uyeja ujao hamba ngebana ngam tukata rendera baki ritsodo buli yaba he fanya jao badi manu wala kwa tonza rendera no kwa tu propose no tsamba c'est malheureux ya ukanga we baba la siasa ngwanzo ndo biende ufikirie ekati ndizo bongo daro mose voti mais tu yare gojojo ujifikiria hikma ndizo hamba yukana voti zinuno heda mimi tilo juka uzendesa mitilo juka uzivirilia mitilo juka utoze resultat o wajuka uzendesa no wajuka uzivirilia no wajuka izomba zazali yabo ntweda na late wakati ezangu mimi abidi nifanya hindi yabo pakana nenda linde mdobi yende anifikirie na minga mjoka katina fikira katina akili ya unifikirie yabo mimi na nifikiri strategy ndo ajirano baleze mali zangu nende arumwa foti nifanye mabunjili yo nizungu hebure badekezi ila ndabo olade yanika gebanu nyinyi wo maisamrambu wao yaukana eshijoto wazali revolution au ya hunde mnomre hitwa bas ishia badi revolution yangu busifa mwadi bwa so zionkashi baruani dawana dobi dawana razida na SMS na razida na mzee moroni bo mamadu dawana somadu na mzee mahade bo sidi zia imbaji ashe wadaza kabati ya rongo wajuzi wadaza kabati ya rongo wajuzi wabulia mwenza wadaza Ediman bo mabudu dawana wala yuo na mzee washi wafa yao karajani sa majeshi na majeshi liko njalo ya izole za kaulazimu shajuzi ashirafi
mguya jo mhifadhi ya mlibe ndo dae na wandu wanziza o enti hatu kheri waya zamba bwana wala hatu haja kabusapoti kabacho tubu hamdu mtima yamba udawe da sababu baba nizindizwa kwa bidi ufanya no kujafanya alafu lelo wambulia haja hakaunye yayeka jambi la yibidi jao ento abidi hatu haida kabusapoti wan ngwari yao la rahana Mwenyezi Mungu ashirafi kajaka endese harwe tablo rondi ya hanse mawaziri boko mruo ngujisaji hundu mwengone mwe waziri wae wajaka de namna hiyo wanugo chuo abo yabo marhaba mechi we waho yeve hamkun wenda hula ngabolo yabo tsigoli no suka zala jola la fonda ni hae aufati wewe mwembeba hae wajabernike wewe hanike harwe sahani sheushema yabena mdagim jomdo marume iyo ndio mambo wa review bufa toka wawe yabaki garrejodi ngoni garno rabunguze odo hamba zora nzori fanya karna wajuli zo wasaya wala bokoke wasijua uzam no barua gahona ziro jina haruma mahala garno rabunguze hojanje fahari ya himede ne mwananya mleziwansi ni mwananya meralina kadhalika wado jimana no garno rasani wazima rende direction zima hakadha shaizo ngam amin bufaruka tulilia banga aminukaya soti hali maungo jobaro au garno haruma namna yino jina garno haruma tartumino jina insha Allah au kan satsi wono kai fahari hajuanta zango hizo mleziwansi hajuanta zango hizo meralia hajuanta zango informadisi ya arasanjani abungere dawe namna hiyo karatuli ndiyo wonde wafikirizo watu paroshile wazifikiri hakika banuntu nukabo wavumbuweze posto ngabo usiku natoa mali damina wantu rendera fanye ndongo za usisa ndo pareni goshilio basi owandu wauri jarika uhadisi emruwa bala kirtasi yodo hangu aja kanti afanya guvernoma wandu washena hawara ntotwa wauta tambe wanu ngarume bwana wanu wada hubi wanu hakaza pia hata alafu wamdu mbabao tamba ebanu siru wanao wala namintina haja bako mimi mtu aminenge asali yafu kezo ngeze dawo ndo ketijo la komori nanti chukiri ninambia mkonti faransa mimi nangale mwana wangu na bazangu ataya some nikaswiri kana omwe tina Canada ntamroni Mwenyezi Mungu amhifadhi na yenu wanaoti pia ikamgombenzi yareshe wo ya weshe si ya wabarikisha shahidi hamba wala chani wono bibile na kautoa pesa beji shainge joka nziro kaibamba ori kena ndini bili hajitia yeye hatia na wandu yakawajwa na wanzani wahe alafu moroni hede hatia wandu waili sambaweza bari wandu waili moroni na boy bamba wambajo Mwenyezi katajo ruwasulisha akawa wanu wanafiko wenji wallah unafiki na wizi shale lobo na jana hunikarali kuma bango ndo wafanya ndongoza tuende bana utobeza wacha wanambia hindu kana wala ula renge wala jaweza jiricha uhindu basi shango tere ngawende zao hata wabina ma ariba ngabo wandu ajua tukofanya jao kabati ngo bana katilo ujili ariad ekamunyi baraka ekafahami ekanene n'importe qui ulo komori ngwanzo azaline mwana endeza he na mdielewe ukana aina mndu yatije Facebook na mda omjini Facebook mwendo mijini hanyu bene mduge na mji omjini hanyu tiritaji aina utokanza berugo uyaje kenti wa etene telefoni mbili zanda no tima journalist kawti journalist komori basiasa kuelewa na mwendo mijini hanyu mwende mala mworo hanyu mje mtuwa mjiso wandu lirengensi hatu sino kamula howe wedo wa mando ulo yabo wa mando ndawe na mwende mwambie parti jua ne UPDC ne RDC ne aina parti ulo yabo mwambie nikana salam tukum abonga abotindizo aboka manzo nwambie ukana ishiaza izo le hadisi yoda parti mufari yonde pia jiramba na mukarifanya jana haina rafanya jana karno kuzifanya tena sikanza nambe ukana abimala na kanza nwambie vanungari wanao sisi ngasi harumeshe jihadi shaizo na kanza nwambie mana navumbwe parti avasa kwa lone ze parti mathala ni comrade wapangashi yona ndongokata wabulia mwana wazali arese emafiti yao yabo zinti voti za madepite ngelezima ina mkomoria elewe zinu sinema yanzo ihente mwana wazali raisi basekeze parti na zivumbu wabo pia wabulia janvier mwana wazali hasindiwa ukakana uvoti hasindiwa basi ngabo mndu karibune yezi ulo muoni haba ukana wallahi keka mjafanya inazofanya bahi juin juillet mwana wazali kujokara isi hauka ngwajo ufanye zango zao avril sharia
au misi juin juillet ya jiretire ya mbekana boy mwana tuo isharia chasfanyo ma député wa vai wanaliswa bilo wanafidia wanu pia wazungulia hao zila taraja zila escalier mwana wazali yarari yao bala ya lelesende ya rengensi ya iroti abo owanyeze parti ne sharia ne ze mali ne zero za hanyu ngamjodo zitole ya fatiha RDC orange pia na barikishe ngamjo kama marehemu zi parti za hanyu kaka mjajwa banu December hunda janvier banu rato washenzi wanu yabo salam tukum endele yarijwa kazakifu. Donc avant moto sur une chose on essaye hadisi yo ni profiter intervention yinu nambe ukaya yaimu chashi hangu sha imarfa na elewa harumo hizo na naishi harumo mahashanda pia selewa ukaya retartibu yambo methodologie raila yambo stratégie arawana damu re méthode de communication pia sizimete en cause nge lazimu onrihe namna nyimbo jina nouveau souffle ya upanga ireponde zenongo fano ya arabia haluha ya kimbwana ya arabia ukaya emwengufanya ya urenda shaye kamba ateni mahazijurendea mufahari joziona ya jari mekoti fanuo la rirongoza kadonzima itosho amejo kafanya kanamre haizamba donc yawo mimana hakane methodologie hahe harumia hakamana wa jeshi helewe namna jeshi akurejisi na mjomo ngomwe hatoriro niyo kartu kurukumelukala azali wengo jeshi aunge ni methodologie ya kijeshi okomina we kartiniyo aunge la mosisi la kantirtwali déjà les cours ni some et méthodologie azali hazali harsomesha elimu nda elimu ya handani hamemrujo urengea biwa hemruha mrumia hato katio harumila yorma amru ayirumila kasambi harsomesha elimu ya bili abaho kaya mruwa peu yumgo dazo katajo kwa msimba kufuru wanono kati ujisebe wale yafanyando harsomesha yararu hamemroje ishi yekachuru mawandu soti haurenda kutimba nai na uwana na uruma mizinga na terrorist sijao namna hii donc awozeli muna rubufa yone bwana yangu hapa hayabaki ngamna kensi nsahe namna ya control kare ze yimu ndarujuba nchonza handu tena ya maandamano ya tijindi ngamna kensi hamzenda ruizo hatani wasulize darage zoshina ni report za ngonda ruizo zile zonjo habe besena zoshina ni zabe banutsi kati ya ujuma yabo ilimba jeshi wa yati donelewa shawe sakuni lewa wewe nikaya aweza baki izo kanzoro kensi otroma marhaba meji wanu wakauda bango shiyao masala singa ya jumbamba wadi wadoje wamba umbato umswalata na wale watahingi bamba warenge sibiri watuma shishoni watakububa bato wataweho shaza ndabo hizo bondo wao zingamanya tawa waozo mashishio yemndu wa hawarumio malaho ntipia watikubali bangono ensanzwa zingamanya ulimengu yetsorenga wala wajua wanaza ngoba hata wala sami utabishiwa harengote na hazingamanyiwa hewa mwanadamu wewe donc awile ta onwazi yedingoli emashishio ike hamande bfmtv haba habure nzeshi yetsola nzabwe bfmtv mtibora biha gatsibo hizima bahati mruwa tango ya Facebook machozi me Facebook de lazim marhaba meji hamade namna bika yao mdungu mwananyasi mlezi wanti bwana hedi kayao yemengoni mwandu bika yao ngwao harume bwana inu haoneso usiku leo ya wakanza wazieze voti baada kwa tu amini no wakanza wende harumweze voti no wajua ya ukana eze voti ngezendeza fanyishie mafiti lazimiwa ndo kubali pia ukari eshue rifashili karjashinda ra hakikisha izo bika yao de lazimu abonge lazimiwa abasa ritawe wala wanruahe bababa eketi jabanu ndelo mathala ni mingamabo inu yoba tawaya do benudi wandeza haki hama do jabanu haupesi na zinu wandu walokomori wangamia o jiyotongeza wandu wa juhe de ke warambu haki o walokomori hamadu wa mmali shabuhanitsu wala hende harengwa weijaza weide ya ulwawa ezabari weiyarala hitwe bwana woi ngabo ndongonda rondoka uzifikiri wakanza mali kwa janiki wayo wamri hitwa eba zinu uhusu embwana ya ukangwanzo tournante sha riparisa habari banu ya ukana Abdou Nasiri woi demru ya prepare e dossier ya helega shinga monao
hasinye vanhu lindele jina la haho juu halafu azali ngwanzo ya elimine haina mndu wahembwa na inu haina mndu jue e dossier ya helegashi itongeza iyo mengoni mwesha tongeza ya ralo hitwa ikirta sita inunga yuene sawa kaye hasinye abonga barugozi njiboko hajohanza wandu wazidaze e mwana ha hede mndu boko ngutuka ujavumbula mahala ni boko haulawa wakamba ontoze nguwa jwambi hakana hawara kabati mndu ko henda Komori ai hazini Komori haruma 5 erina 4 erina ha parisiwa 6 eri efasira wabo uende na kabulano hata akaubirilia abantu finansi banu hamba wanjia abo tiji masiwe halafu waroha yeye hakauja wamparise votasi wajambi haparisiwa ja ushabo zithibitisha ukana harola hitwa redoctori ro karibu naye wazonesa yabo likanza limjulizeni yauka ni wandu mabaka mwendo mmoze voti na nyimabaka mtuhenda Railo anaja muwanu unukuya nu yarengo angarumishi hao ujo kanza mbengo do haruma ndongo zijoka wende swanu wandu wo mndo ndio afanye batani na mkubali izwe mwana nyasi ya zone savanu yauka na mjira fikiri namna idwaji mrensi ni wandu mabaka mwana bwana mlo Komori obaleze mbio mtodosi ha ritaji mweda mwane chai ino habanga mfanyo conference haina mduna rejei yaangalie le bavula hahe beshijoto wazali ganzu ya ralo hitwa hau wanruwa sopareni wonti pia waonese ukakwa tumanza na hizo hato wajeni wama wajou usaidia zabari wajeni kwa na usaidia azalia la we ukangwa ranza ho ngebidio muelewe waelewao ya uka mkile ze faida za hao au ana hao au wandu kadha waulawa na ngabo mbahirwa wao revolution family ngabo thaura tumaja ekemra isange nanza ya hata mrende hama inyama ngojo kaprewe mru ya fe no bieshi yabo ndo kwa hamadizo o wazungu no warabu no wadobo ntitu wala pia ngwarele yao litundane na situation amadio no waisangwa ile wao ya ukamkini jazinu zijiri abonge rirongoze mafundi watu ya uka na mrongoze o andu walo Komori na mrongoze majuji na mrongoze wana hanyu majeshi na mrongoze o andu wa parao azaliwe jai menyela nduze swala na mrongoze o andu wa muzingizani harumeze majilisi nezetu arabu neze shughuli bokodo mlio waelewe ya ukanga budhuluma inchi waelewe ya uka eze twabia lukumani mwana wazali hoka emiji hatupi ya hanji hari ulilia mwana haribi ya zemali mzaza haribi ya harudinguri hezi zono ridarau azali harengeze mali guto prenga pashi ya mvio mama bekani na msubuti mumba usomo abe izo mnyezi mbu ya mbazamba shamti jembaki basi ya ukavoti banga rujoka kabati voti ngeje ike voti za madepite inu sinema yanzu ya fanyi wajeni rawao na ngwambao ya ukana ikaka mjadisa kapati ujo msaidiani na mwenese ukaka mtumanza basi nga rujo msaidiani ambe sunzu habe peplo ya hao savapa zinde za jiri Senegal zinde za jiri jau rato ula kimafiti waelewao ya ukikepa fanya revolution aluwa jo njeze ambasa dizuli ya borizitamba ya zerizite mndo lirenga ina ranzao yabo kwa twanza ruwa solidara jamani yo no isawa ile wapia ukazalika twanziwa yabobo munyi baraka bo kiki yabobo bo Hamidu Karila yabobo Barwani yabobo haina mruambango wanu na zabi na mtende nyi mlotene ekeka mchina na mjuso mwono badube wando ati shariti mdideni kanga mwana wa mtodo kantu mamba wala ramba watende wanuramba gena rambe ngafanya jena mnaino mkawanga mjilao amati wando jwa izo anzao abunge ile temps ya umwambia nyokana c'est honteux hokamke abo ma oposa watimizi mengo miraro mwana na machui na walevi wararo ekeka mtashina ma recuperenti ya hanyu tinde mabavu ya hanyu tinde ze parti za hanyu tinde ze ngo za hanyu sha siska na ureje dingoni auka shamzima hoida mbani na hende ujana hindu izenugoriza ba uzinu banu ngabwanda jodi chabano jao raua shangwa ile wao ya ukazingezi watambisha ho akabana majalabe rimpari sabalare mwani malezi rimpari sabala jao mwanada Muhammadu hii dobia twenda shuhudi ni yende ya kensi ya mama jirisida na mshenzi Hamadu hii zitwabie mwana wanadamu wanu wazira ndogo ntitu watu dobia twenda shuhudi ni yaone wana haramu wanu banu yakeka joinda za yaonesa beti zine twengeza ngabwando wa hafa ndo fomo barini ya twengezwa Komori pia watawa asiwa bude mshenzi woi yenda ya resa voti ya juwao ya ukemdo ya ka 5e ya subuti ambe bode ya ja premier twabi Hamadi zo kapati subuti ya zamba ezabari o walo Komori wari watu jowlo wa si sirilo ponse ngabo wari yao watu jomba mimi mtukanza ni se Komori ruma mashudi ngamtukanza nende na wahenga mtukanza ntuambe za kweli mimi ekensende ntipara cho head shaike na unizani keka na baizo na soma ni keka na baizo ni aminio ni keka nusubuti na bauso haukai jihadisha kolido subuti uwe uso wambeza kweli yole mana rabauso ele jindulinu rilambi ukana wambe wako murindabo zinchi ufanya unafiki michi bana abugeda za sauti jabanu sana utavumbu wa mtu bana wanaomba anga mumlilo
yavumbuwe mndu wana bwana inu tena yodo wakati ya joka mjoka kamjodo mrondo wa bonti eketi mwishia tena hajaba na jamba na mdo tahadhari wakati ndasi yodo wakati owenyiye mjoka uona nyi wa muhoro na nyi wa usibo mamzaya yodo wakati mjoka uona auka ilado ya fundi twahiri ulado ha mukhtari ulado ha mgongo ulado ha alibazi ulado ha mwenye baraka ulado ha sheika ndungu jovani ya jajibe nafasi bana ngam yodo wakati mjoni wona juzi haja hasa bote oandu wada zapi wakomori wada wari yao hanywahe rana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakomori wari yao hanywahe rana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shati mtima dami mimi mtima dami mimi ntina ndo shida nona aka mbaba akamdoza lo ambakana trao baula katujwa goshini no duratini katujwa yamini au shimadida hubi au left au right katujwa yoda hubi agete sha ngiyo nziro hokawaida urongoleyo baruani na utubabi bwana na mahamgudu na wao ndo wantopihoni hae kola do wagide hata komredi wa starabu pia wale wantopihoni hae bahazi ngata kabari wakati ndasi tauna mtulile bani mila mtuka finalize ero rungo pula ja irongole akomori kwa ona na uritoe mapesa hatu wale sali ni ngurongo engwa buhinji kukonganzo ankli yinji ganzo hikma yinji ganzo msomu mwinji mtomdegeze mali zatu mwede mazi fanye mafisi alafu mririri wandu wadumidwa njomdudu riteza shari sisi mdo amba soda sambreti ndo ratindo haina utuka yabo misobea bahinga mu mlindo tena abantu wallahi bila mu mlindo yani vumbulie mndulwa mwe bwana inu yambe wakati yedo wakati mjoka uniona bo wa mohoro da nyina wa usibu inu michi mitukufu michi ya sheo michi ya ilmu nampare bwana wimu mrongoze nampare bwana wimu mrongoze bamuono chuzira makana nzori yandi senrongo rafanya hazi na preparation na rongo hanji yabala haliwa jazi sabote nyoti pia ngamjuwao nyimlono wangu wafanya hazo mo puni dino zo affaire étrangère na yopia kabata dushinda fanya zina ngejuze mru utufanya hazi ya rudia kapirizo aumbe ajali amini au kanange swiri au kana yani mali ya hensa bo muli ha hede ya wahenyu bayinu neza ngozi au yambia numi ratha izo ndizo nakanzana mwambieni abange ngamtimisi ni behirisa la tsainu banga bo tabu haku maraba menji barakallahu fik ngamu monosoni ya ukanga bo wanruenji makatirulo nawe yan ngwa profiteo awaju hamu wonge na Zaimer warithi mugoni mweze rugonziro ulariba yo mugoni mweze rugonziro abonge ngamwambio ni banu ya ukana ikawa fumndu mbaba au mndu mzazi ngabo kwamba tifanya testama haina mndu jorenga jawe katifu yo haramu mengoni mwa dhambi maziro deke hanzi ya ukana mtidunge izo Mwenyezi Mungu yahamba sha ekatifu ngo jorenga ino ekatifu ngo jorenga ila izo kazirendwa monti ezabili ekamndu ngwanzu yanike mndumba hindu yo ambwa wahaba ngawe na muongo mantishio kana nyuba yo ya haho abo yo isagyo ya haho nzide yabasa ngojojo ube wandu ena mba ya hopia wambi ukane mba mala ndalao bano ekatifu domsiri ni basi kamna ngomba au ja usuye basi shaila ukanawa bekatifu ngo jorenga yo Mwenyezi Mungu ya umba wao haisa décider monti c'est moi qui vous remercie mtukufu mlezi wanti ezabili ngabo wandu wakobona mndu hare mwani wade wende wa mwimilia wamwambia renga wanzi yabo kamemi dojo ka urethinu unanzishie yapo mama ananzishia raija fatainu asinya aina kutofanyana mnayo inajokana yo rishi yo tricherie woko yo dhuluma nziro yararu ketwanza kemdu ya terrorizewa ngeya sinye kirtasi ya ukana boja amjolisa sumu bano abaseke kuja sinye ukana enyumba tiritishe mwana hangu indi hatu ya hanzi hajo haina mndu ufanyo testama mndu chuwa uhansi wa suya shauhamba ungo jerenga ino urengeja uzuka zirendwa alafunyi wanasho hatu komori o wanawashirwa kwa urithi ezinji shabo andro ume urithi mpabizanguo owenji mpabiza mavele amada wanu watungoni para ngamina mpabizanguo tezi ngamina wanondo aluma ro wangu azoma irwale ngwazoma pesa wa ule bazazi ndo alishoka tuta mavele na mijambo bo aina mro ngamina nguo tsasi ngamina nguo zaba ndama anu mwochukana muyale mba hinduke aja hapa mbangu
mraseleda abe yoda honi arondo ya mijambo na maindena do abo fan torenge mijambo inu torenge mafele anubali yewe ndi babese kabo wa maoro watu zifa emabu nganzo mapesa nganzo baindwa hula babo ngabo zindo bokongo juko lazima wazihule wazikomande nganzo wana jue o wana shahore je harumwe mirafa haina mwanamshi mbaba yangu afutira nge nyumba izuka zirendo nganzawe yanyisiwe namna lazima ngwakati ile mwana mahaya betsihuba yo kado tsihuba shamdukana kujwa uzawa na umina wanawashe iyo de hapo basi engujorenga abantu do paha izuka zirendo mratsujorenga umru wa jahannama hali yusikumullahu fi auladikum lidhakaru mithlu haddil unthayayn basi yone si abantu yaukana ekamru hafu emru mebi diarenge hindri emru megu torenge mbavalizi ne bakofia ne babiza jubata waendeza he emru msharenge pia ekemru mshafu emru mengu rengo mba hindru ngurengo nusu kakatiwana ekemru mehafu emru mshengu rengo museke kakatiwana ekanga baba wakati ngo tukobja urenge hindri ekakabati wandu awe emru mme ngurengo nusu ekanga bwana watuka uri bidiwa rithi yabungu rengo ngwarengao inkar emrumshe abungu jorenga inkar ekanga bwana ngujorenga mtm emwana ngujorenga so kakabati katira ekanga bwana emwana mme ngujorenga double ya emwana mshe ekakabati wana emdadze ngujorenga entier ekangabo wandu wa urithi abo ngujorenga en6e fumvuzima haruma marandaru shayyo ilmu almirath nziro ijuka ulazimuri mbenulieni emakati ya jao aya mbaba ina mdadze wafu mbaedo ulio ya walela yabo ngutuka ukahama mbaba ezengo izo pia ngelazimu mndia juwe mratsoronga hamba ngojorenga jao mirathi yo hamba tarika dishe sharanti wa sharanti wa ndoda ndo ne mufti timwambia no kate mwana shwangu hafa nguna mrehemu akamba abo ninga joka ni mgotoka urenga mbahindu jari hundu ashikarana ujwa urenga mbahindu bo mzangu wa yabo wado jorenga basi wado wenye karja unda hindu nananga boboko ngwangamiza wandu wajusa wandu muwo wandu warumi wandu masahiri no ili warenge miratha o ngabo wa force o baba hao no wazaza hao wawasinye wambe unike hana bandrenge mimi hana nzishia Mwenyezi Mungu mmononi wallah ulasene darenge daho hakaka paro jo hundaruku asiba budhuluma na taabu ngarite hao shemirathi wandu wafanyo betisi ngarite hao shemirathi ngarifanyo betisi bwa tukufu abunge na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ya jo urini keza khair ritodamba asima isilamu no kartina tamano ya kisilamu okonga sina janio yoda ida randi sajana hautimizi ban haruma ya qasida ya يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا ربي يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا رحيم وفضله عميم يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطاء الهتان والجود والإحسان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا اصلح لنا السرير ونور البصير وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واعطنا الحبوب محبوب واكشف لنا الكروب وكفنا المرهوب إزوبيا وزيفانيا هما poem يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا أحسن كما أحسنت واستر كما سترت ستير هم من وستيرين وزد كما زدت وجد كما قد جدت
أتمم لنا أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لذا أشرفنا واختم لنا بالحسنى. Mwenyezi Mungu na jalie rihisendo. Ya Rabbi wa'fu anna, Mwenyezi Mungu na risamihi. Fa innana dhalamna, basisi riji dhulum. Anfusana wa dhulumu za nafsi za hatu rijitrahise. Naqulu bil lisani, ngari zambao he ezendi mezahatu ma laysa fil jinan, izoweka keziti mpingoni. Wanadhharu al ihsani, ngari wonesa ukasi wandu wema. Wanakhbi'u al buhtani, ritataza zembi. Ya rabbana atarafna, he Mwenyezi Mungu ngari rekoneseo bi annana iqtarafna, ukarifanya nai wa annana asrafna, ridepasiri rifanya israf ala ladha asrafna. Na'muru bima la na'mal, ngari amrishawi zori to ufanya. Wa na'ti ma la najhal, ngari fanya ngo ritozelewa. Alafu iyo wa komori injo